Ke a le dumedisa ho tloha ho FNB Lesotho. Re Shoprite tsatsing lena moo di-customer tsa rona di tlo kenelang trolley dash. Eo ba fumane monyetla wa ho e kenela ka ho thepa kapa ho swipe karete tsa bona nakong ya December. Ke monate wa ho ba customer wa FNB Lesotho ena moo re hletseng re botsa potso, how can we help you? Re o thusa jwang? Ke thabile haholo ntate. Ke ne ke sa lebella ke la ka fumana mohala ho tswa ho FNB ba mpolella hore ke winne competition ya tap and swipe. Ke mona le ntate Mofelehetsi e mong wa di-customer tsa FNB Lesotho tse ihapetseng competitioneng ena ya trolley dash. Ntate Mofelehetsi, ke kopa fela ntate o ko re jwetse hore na ha o tla wina competitioneng ena, ha o tla wa hapa monyetla ona na ebe o la etsa jwang? Ha ke ntse ke batla thepa jwalo ka hona bo Shoprite mona ke reka di-grocery ke rekela ba lapeng dintho re tle re tsebe hore re je ka nako ya Christmas lo rekela ba bang ba hae kwana. So hape ke ne ke boetse ke na le mosebetsi o ntse ko etsa wa ha le ra ko lapeng mane ke ne ke kena di-hardware ke ntse ke swipe. FNB re etseditse monyetla wa hore re se ke nne ra tsamaya ka cash hohle mona, hard cash hohle mona ntse le mokgwa polokeho hore o se ka qetelletse o lahlile tjhelete kapa o nketse tjhelete. Ha o na le karete ya hao tseba hore o swipe o thepe mme o tjhelete ya hao e bolokehile. Jwale ke yona ntho e ke neng ke etsa, mme qetellong ya letsatsi ke le ka fumana mohala ho tswa FNB ba mpolella hore ke mohlodi mme tsatsi lena ke tla mona ke tlo nka sohle se ke se ratang. Wa bona ntate, ra bona ehlile o senkile sohle se o se batlang. Ke na le ntate Tshepo mona e mong wa di-contestant tse ketang ho hapa tabeng ena ya rona ya trolley dash. Le ha le shebile le a bona hore ehlile ka nnete trolley e tletse. Ntate Tshepo, bua le nna ngwaneso. Ntate ha ke tsebe ke reng, utlwa ke sena mantswe fela he ke utlwa ke le motlotlo, ke thabile ke FNB ho nketsetsa monyetla ona wa hore ebe ke fumane thepa ena ka sheboleng. Ke a kgola nna hore ebe ke tlile mona ke yona taba ya hore ka December ne ntse ke swipe hangata ke sebetsa kgantinyane ke tla fumana lehlohonolo. Okay, ebe ke ba e mong wa di-contestant ka she. so ehlile wena o ntse o iswipela o ithepela fela o sa tshwara cash ho ha? Ntate o jwang fela ebile ke sa tsebe le hore ke sebile ke ntse ke etsa ntho tsa ke nka kenela monyetla ona empa ke ntse ke ithekela hohle mona fela jwalo ka ene le December. Le ona re thabile hore re la ra kgona ho atamelletsa dintho tse mmalwanyana re le FNB. Jwale ha o le jwalo ke go tla nno tswele pele o nno thepe o nno swipe hobane ha o tsebe na re tla go surprise jwang nako e tlang. Ntate ka nnete ke bile ke tla be ke etsa this time ke le motlotlo ho feta ke le client ya FNB ke thabile ka nnete. Ho thabile rona ntate re phetse hape ntse re o lebohisa ka tswela pele hape ntse re o lebohisa. Re na le client e nngwe e thabileng e kgotsofetseng ka ho sebedisa dihlahiswa tsa FNB Lesotho mo re phetseng ntse re dula re o botsa potso ya hore na re ka o thusa jwang. How can we help you?